Assalamu alaikum mekendeshler. Kandaysızlar? Men bugün arbayt işini sizlerge video kılıp tartıp көрсөтүүнү чечтим. Азыр Самушилден, офистен, жумуш берген офистен бизди ушул жака жумушка алып келди. Мындай биз заводдун үстүндө мындай силикондорду чыгаруу жумушу. Мына ошол силикондорду чыгарып бычактар менен чыгарып атабыз. Бул жакта Bakay деген şerik var. Жакта Өзбекстандык şerik var. Şu çöz silikondor çıkarıp кетип атабыз. Бул жакта корейстер силикон шуптар менен чыгарып силикондор атат кайра жаңыдан. Bir tarafını bitip kaldık. İkinci tarafına öteceğim şu jaka. Şu eski murunkularını çıkarıp жаңыдан şurtlardı katırıp жаңыдан silikon koyuşat eкен. Bugün ушул ишти кылабыз. Арбайт деп коет. Орусчасы халтура. Kofe yapıp geldi hazır. Kofe içip, es alıp, ondan da işte kullanıyoruz. Afet geçeyim. Bakay. Kofe içersin mi? Gel içeriz. Su. Hazır abet kılgan jonadık. Kıran menen o kırşadan altıştı bizde. Altışadat şüphet atağız. Şöyle. Mına atğanlar hazır abet bolup kalıp mına. Şol ышканага abetke geldik. Abette balık, күрүч, ошондой тамактарды жейбиz. Abet кылып бүттүк. Saat эми 1'lerde başlalat. 12'de abetke çıktık. Azı salıp hazır işleyen yere geldik. 20 minutten keyin işti başlayız. Kayrak o kırşağa çıkabız. Namazdan ben. O şeyin namazda kolaylı biz. 20 minutta. Namazı da okup bittik. Allah'a şükür. Hem işti başlayız. Saat 1 olup kaldı. Ушул заводдун крышасын, силикондорун, шуруптарын силикондоп атабыз. Азыр ишти баштайбыз эми. Çıkabız. Üstüne götürlük tutabız.
Kardeş. тазалағылады да? 금빛자루 없어요? 금빛자루. 저 큰 거 없나? Kardeşçe ушинтип сүйлөйбүз. Ya, жакшы сүйлөткөн. Söz. Stop. 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 커피 와, 커피. Күн ысык, туугандар. Крышада иштеп атабыз. Күн ысык. Иш жеңил. Күн ысык бирок. Шериктер экөө азыр мына кырылган силикондорду шпырг менен кылдыга түшүрүп атат. Шпырг. Иш жеңил болгону менен bir günge 8 saatka $100 берет да. Şu işte. Nerededir Kareis? Kırlarını buladı. Kırlarını almıştırdı. Kareis sacan. Hatta alıp şimdi saklanıp işte buradan Mantep şerikler тазалап атышат. Силикондоп жүрөт. Карейстер шуттарды кайра алмаштырып бул не завод десеңиздер, бул биздин оюбузча кара бул завод окшойт. Мына темир ишканасы экен. Бир запчас чоң техникалардын бир запчастарын жасашат да булар. Азыр заводду ремонт кылып атат. Кандай чоң крандары менен. Азыр саат 2-ден өтүп калды. 3 saatten keyin saat 5'te işimiz бүтөт. Күн жеңил, күн ысык. Эртең дагы келесиңер дедиле, билбейбиз деп койдук. Эртең башка жумуш акчасы көбүрөөк төлөнгөн жумуш чыгып калса, ал жака кетип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн пока ооба деп айтпай турдук. Ушундай бизде заводдун крышалары. Мороженое алып келип берди бизге. Бензин yanmıyor. Yanmıyor. Кандай крутой мороженое. Туугандар иш бүттү. Саат 4-төн 50 өтүп калды. Иш бүттү, азыр кетебиз. Үйгө. Жагым. Çarımına gelip kaldık. Kettik hazır.
Күтүп тургандар кетип атабыз. Narınganda ayçı canım ne payda. Bul gün ötüp neçin gündür dağatar. Özün dözün geçirebil sadağam. Sen kaygırma. 뭐야? Akşam alıp uyga kettik. Naşan deyip bir günde işimiz bitti.